DJ adwa ke moroni murega nitogeithanie ciarora-ini andu a Murang'a andu a Metubi andu akwa maitu kuria umire na baba kuria umire naguo wa mbere nitwakena muno niguo mwatukaribisha na nitwakena muno Mr. Karia Junior niguthondeka igongona riega uguo na mumenye kindu kimwe tukire turugame na mundu witu naguo na twarie kiugo kimwe kana atia Wangai andu ari matuthakiire muno bagenge na nitokire na munene witu wa 2027 uria marutire wira na Kibaki wira mwega makira free education na tioge na mheshimiwa Dr. Cyril Kalonzo Musyoka netoka ingia Kalonzo Musyoka karibu sana na netokire na mundu ungi warutaga wira na mheshimiwa Kibaki minister na bado rale minister hindi ya Uhuru Muigai wa Kenyatta etagwo na brother yake yani vice president wa mheshimiwa Kibaki tioge ne Mr. Eugene Wamalwa na netokire na jambe kia rorere rwituma etagwo mheshimiwa Mathufuria ni arekirite thaburia Jeremia Kiani tumukaribisha Jeremia Kiani na reke mwire na jambe ngihuragio uguo na maothe igoti-ini na njiro ndenda kurehwo na mundu ndenda kurugama kihoto nitumukaribishe wakili mheshimiwa Ndegwa Njiro nitokire na mundu ungi haha seneta witu umwe wale mararugamire na Rigathi Gachagua kuria bunge kuria senate na njira ya urume wothe niguo tondu Mangai ne ai mundu ucio nake twiteithie mani kuingata Rigathi Gachagua Mangai mundu waherete uguo kai mundu ucio atari tha Mangai ala kweli netoiguithania nake tumwetereire haria 2027 na mheshimiwa Rigathi etagwo mheshimiwa Wambua kutoka Kitui tumukaribishe Halafu heja bege haya ruriri nduikaine muno no ithuĩ nĩ tũkĩmĩoĩ nĩ arũgamĩrĩte seneta kũrĩa Kiambu na bado arĩ okuo etagwo mheshimiwa Mara nĩyo njamba ĩrĩa ndaiguaga gũkĩra Kĩoni tukaribishe mheshimiwa Mara twena ma MCAs MCA kuma pipeline kule Nairobi ucio Musango MCA kutoka Nairobi pipeline heja bege turaira na kule Bukoma na ira turare kinya Kakamega tondu tutirariko horo na ithu tutire itharo 2027 president no president 2027 no Kalonzo Musyoka leo ira turare kinya Bukoma na Kakamega na kuria gwetagwo Vihiga naguo na Kandero rona haria mwisho ni mheshimiwa kuria gwetagwo Kariubangi MCA wa kuria Kariubangi etagwo Munuve tumukaribishe turare nake kijana kuria Bukoma hwaĩ naguo nominated MCA niwe ucio tumuhurira ruhi na kwenda mutongoria mwanake hao nake turare nake Bukoma Mr. Kamau kuma kuria Limuru tumugeithio nake tukira nigetha tumwire atiriri wa mbere tuiguithanie twacagurire Ruto na njira nene muno Mangai na nĩ twagĩte kinya kĩharo haha nĩ mũraririkana hĩndĩ ya kambeni naguo akiuga mahacũra nĩ makona mbeca nĩ ndĩrahenania akiuga mama mboga nĩ makona kĩ mbeca andũ a boda merĩtwo nao no makona kĩ mbeca mategũthiĩ gwa Cairoku naguo mũririkane kĩndũ kĩngĩ kĩa augĩte na hinya mũno nĩ atĩ karama ya maica
nĩ kũgwe kagwa okoragũraga mũtu igana rĩmwe ũkagũra gaciringi 50 nĩ mũraririkana mũcoke mũririkane kĩndũ kĩngĩ augĩte gũtirĩ hĩndĩ andũ makahũragwo rithathi na kũragagwo nĩ borithi ovyo ovyo nĩguo nĩ mũronire ona kĩndũ makĩũragwo mũthenya ũngĩ haha nĩ mũronire mũndũ agakua gwa kahuri ũguo tahũngwo agacoka akonekana akuĩte augĩte thirikari ĩrĩa tũracagũra ndĩkona maũndũ ndĩgakorwo na maũndũ macio augĩte nyũmba citũ itigathario gũtirĩ mũndũ gatharĩrio nyũmba atahetwo notice na atarĩhĩtwo nĩ mũronire nyũmba igĩthario Nairobi nĩkĩo niĩ njĩtagwo Waititũ baba yao ndaugire ĩyo UDA nĩ ndauma inyuĩ nĩ mũraumire UDA inyuĩ nĩ mumĩte UDA President wetu hakuna UDA hapa UDA imeenda nani wananchi wanasema nani wananchi wenyewe wanasema wote wameenda na mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka huyu ndio aliyekana tu hivi ndio Kalonzo Musyoka ndemora kendo keke mũndũ ũcio enda tũhendirie ruto enda tũhendirie nginya andũ ta ithuĩ ma Ngai atatuonagĩra ndirica rĩera-inĩ kũrĩa na ndirica-inĩ kũrĩa mũcoke muone kinya Gachagua ũrĩa aratigarĩte na mĩaki kanda ĩracina wega hĩndĩ ĩrarutĩirwo ndirica ngari ĩgĩthiaga nĩtũronire nake tũramwĩra kĩndũ kĩmwe tũgwetereire mũnene wa Kimani Ichung'wa ũgathiĩ rũcinĩ tene nĩtwetĩkania ũguo na ũrĩa mũhiki wa gũkũ kwanyu etagwo nĩ Betty Maina nĩagathiĩ rũcinĩ tene rĩu-rĩ ndĩmwĩra kĩndũ kĩmwe mwatuonaga na mheshimiwa Kalonzo Musyoka ũyũ matũire wĩra na Kibaki nĩ mũraririkana atũire vice president wa Kibaki akĩnyitĩrĩra Kibaki mĩaka yothe 5 mũthuri atũire akenete akĩruta wĩra wega menake mĩbango mĩega magĩthondeka kinya gũkĩgĩa na free education nĩ mũraririkana kinya gũkĩgĩa thimũ ici cia mũhuko tene gũtiarĩ ciarehirwo nĩ Kalonzo na mheshimiwa Kibaki nĩguo rĩu tuona gĩconfusion kĩrĩa gĩkuo thirikari-inĩ na makanjĩria maũndũ ta maya ma thibitarĩ marathogothanirie matirathogothanĩrie ũhoro wa thibitarĩ ũratũire wĩ mũbango mwega rĩu tũraugire gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩtũthi twetha mũthoni witũ tondũ maũndũ megũthũka-rĩ mũndũ athiaga getha mũthoni wake nĩguo gĩkũyũ kĩaugire ngarĩ ĩtagwo nĩ mũthuri na mũthoni kana tiguo gĩkũyũ kĩaugire ona Kibaki hĩndĩ ĩrĩa thirikari yake yathurirwo-rĩ ona nĩ kũgĩa thĩna-rĩ ndathire kũgĩra mũthoni witũ rĩu ona thaa ici-rĩ ũrĩa tũtwarithangĩtio nĩtũgĩra mũthoni witũ tũnyitane na kũrĩ andũ angĩ tũnyitanĩte nĩtũnyitanĩte kinya na Mr. Eugene Wamalwa na andũ a mwena ũrĩa angĩ metagwo Anatembea nĩ mũiguaga Matiang'i twĩ nake nĩguo na mũndũ ũrĩa witũ wa bata mũno Mangai twahĩtĩirie Mangai Uhuru Mũigai wa Kenyatta nĩtwaherire Uhuru tanjania nĩtwaherera Uhuru nĩguo no tũramwĩra mũnene witũ we nĩwe wĩna mũthĩgi we nĩwe mũnene witũ nĩguo rita rĩngĩ njĩra ĩrĩa aratwĩra tũrũmĩrĩre tondũ nake twĩ nake haha Mr. Kalonzo Musyoka nĩaugĩte hau nĩho njĩra yagĩrĩire nĩguo na tũkwenda kũmwĩra mũnene witũ umĩra kahinda gatarĩ haraihu ũtũrathime nĩguo na ũrathime mheshimiwa Kalonzo Musyoka na timu yake na Mr. Eugene Wamalwa ona ithuĩ tũikĩrie mata nĩguo nĩgetha tũhote gũthiĩ kinya 2027 twĩna rugarĩ nĩtwanyitana nĩtũraiguithania ta njĩrai atĩrĩrĩ ũguo tũnyitanĩte mathabu nĩ mega twĩna kura over 70% nĩmũraigua no hĩndĩ ĩrĩa twetereire mũtigetigĩre kinya ona Ruto manyitana na Raila acio tũkamaumĩria rũcinĩ te nĩtwaiguithania ũrĩa ndĩrenda ndĩmwĩre
ni ati ne turaiguithania ati turumirire njira ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ne turaiguithania turumirire njira ino, turumirire njira ino, turumirire njira ino. Toyai moko na iguru ngone tugende kindu kimwe Kimoroni ni ahitukia niguo. Leo ndio tumukaribishe wakili twendete Mheshimiwa Ndegwa Njiro. Wanake kukwira ati ndego igwa mukuria Kenya ne yawe Kirinyaga etungati DJ aya ndego igwa mukuria Kenya ne yawe Kirinyaga etungati emota ekewa rigai na ndemure na tata ino Kenya Kirinyaga etungati. Watu wa Murang'a mjambo. Watu wa Murang'a mjambo. Asanteni sana kwa kuja kwenu. Tumekuja hapa kusapoti Garoya Junior. Na tumekuja hapa kwa sababu Garoya Junior alikuwa pande ile na wakamfukuza na wakakosa kusimama na yeye. Si mnajua hivyo? Hao watu mnawaona hapa? Hao watu ni watu wa uongo. Nyinyi mahasla mliambiwa mtawekwa pesa mfukoni. Mko na pesa? Mko na pesa? Mliambiwa serikali itaundwa na mama mboga. Kuna mama mboga kwa serikali? Mliambiwa watu wa bodaboda wataingia kwa serikali, waliingia? Semeni wakwende. Semeni yakwende. Semeni Ruto must go. Ruto must go. Yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Huyu jamaa aliungwa mkono na Rigathi Gachagua, si amemfukuza? Mmefurahi watu wa Murang'a? Mmefurahi kufukuzwa? Sisi tumekuja hapa kuambia jambo moja, ya kwamba serikali ijayo tunaiunda na Mheshimiwa Daktari Kalonzo Musyoka. Daktari Kalonzo Musyoka. Huyu jamaa nikimalizia, oya atonete otuko atonete ke? Inyuĩ nĩ mũgwagwaga, nĩ mũkanyitirĩra Kalonzo, nĩ mũkamũnyitĩrĩra. Kalonzo ametosha, hajatosha? Ako fiti, hayuko fiti? Ako gangare, hayuko gangare? Wapi nuru ya Kalonzo? DJ nikimalizia ile wimbo ya Kamaru, ile wimbo ya Kamaru DJ, ile wimbo ya Kamaru. Ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuona no ithuaya onejire. Ngoja DJ nipatie ngoma kidogo tu hivi. Ithuĩ no ithuĩ DJ. Orearega. Haya, ithuĩ twanyu mwarĩ kuo na no ithuaya. Nĩ mũkagũagũa. Kalonzo ametosha, hajatosha? Asanteni sana. Wacha nimuite Mheshimiwa Mara ili akuje aite senator. Asante sana. Sisi tumekuja sababu ya rafiki yetu Bwana Ngaruya. Kama alivyosema wakili, huyu alikuwa ameshika doria sana katika kupigia UDA debe, lakini sasa wamemtupa mbali na sasa amelani mikononi safe sana. Sitaongea mengi ndikwaria muno andu wa Keno na andu wa Murang'a ni mũrĩngora kũrĩa Kiambu na arĩa mena kura cia Kiambu mũka mũnjikerie kũu, lakini wacha niseme, Waswahili wanasema ukiona kichwa cha mwenzio chanyolewa bila maji chako fanya nini? Chako fanya nini? Ũguo mũronire Gachagua eko nĩguo mũgwĩkwo ona inyuĩ, no inyuĩ mũkũhũrwo na njĩra ya biacara, gĩthomo na ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ. Mwĩmenyerere mũno, nĩkĩo tũroiga ongoro ũcio nĩ arathire kuba ndereba, kuba ndereba ngerie hau tondũ the sixth president of the Republic of Kenya 2027. Thank you na Mungu awabariki. Haya, tumkaribishe Senator wa Kitui, Senator Wambua. Murang'a Murang'a Keno
yangu yatakuwa ni matatu baba yao. Ya kwanza, Bwana DJ, wewe umenikabidhi muiki mbele ya kila mtu hapa, na nikitoka hapa usibadilishe. Hiyo umenipatia tu ndio mimi naenda nayo. Hapo ni sawa? Basi. Ya pili, mimi nimekuja hapa nimeleta salamu za wadhonu wanaitwa Wakamba. Umepokea salamu za Wakamba? Umezipokea? Umezipokea? Hata Kikamba. Nimeoza ngeni si Akamba. Nimeoza ngeni si Akamba. Asante sana. Sasa nimesikia hapa nyinyi kuna mtu amewatesa sana. Na huyo mtu ametesa kila mtu hii Kenya yetu. Huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Ruto. Watu wa Murang'a munasema maneno ya Ruto hapa yameisha ama hayajaisha? Yameisha ama hayajaisha? Nyinyi wote mmetoka UDA? Mmetoka. Sasa nataka tumwambie akiwa Sugoi saa hii ya kwamba hapa Murang'a yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Asante sana. Ya mwisho, mimi kama senator wa kaunti ya Kitui nikiongozwa na kiongozi wetu wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, akasema mtu anaita Gachagua anatendewa dhuluma na Ruto, na akaniambia nisimame imara nitetee Gachagua. Nilifanya vizuri ama nilifanya makosa? Nilifanya vizuri. Sasa mimi niwaulize watoto wa Murang'a, mukipewa Ruto na mupewe Kalonzo, munataka Ruto ama munataka Kalonzo? Sijasikia vizuri. Mukipewa Ruto na mupewe Kalonzo, munapenda Ruto ama munapenda Kalonzo? Asanteni sana, Mungu awabariki. Nikurudishie tena. Asanteni sana. Sasa nimetumwa na salamu na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ninataka kupokea salamu zake. Haya, wacha wasalimia kupitia njia ya simu. Deputy President, watu wanangoja kukusikiza. Andu a nyumba gitu muri no mwiyumiriirie ona mwahatiririo ona ni ndiyumitie wakaitu wakaireti na ndimwire mwiyumie na mwinyitie gutire mbura itakiaga no ithuĩ twarĩ kuo no ithuĩ tũrĩ kuo na no ithuĩ tũgakorwo tũrĩ kuo. Nĩ ndĩraranĩria na andũ a kanitha na andũ a biacara na maprofessional na mwaka mwerũ nĩ ngũmuonia njĩra ĩrĩa tũkũgera. Mutikamake mwĩyumie mwĩnyitie mũcibi mũkireki na waigua nĩũkũhiũkĩrwo kaina Kenya itungati nĩ kwagĩrĩire na mũtikenderio guoya na nĩkũnyitĩrĩra ngaru ya Junior ona nĩ nĩkũmũnyitĩrĩra na 500,000. Vijana power, vijana power, vijana power, comrades power. Mkofiti, uriega. Akoro ni ugoreke tumano.
kumera atiriri, mimi ni kijana kanyini, sisi ni majenzi na pusi yangu Godha mgome wadau, Godha mgome. Acha tuwaambie, jana nilisema wasione simba amelala akadhani amenyeshewa. Si wanataka kupitisha sijui ya ndani ende. Kama wako na dini mbili wauze. Sawa. University hapa kuna university students wa Murang'a. Si wanataka kupitisha hiyo university model. Kama wako na dini mbili wapitishe. Sawa sawa. Alafu nataka kuwatuma kwa mtu mmoja. Nasikia wanaendea huyu jamaa wa hapa kwenye anaitwa Dende Nyoro. Mahu pio sio Murang'a yote tumage. Sawa sawa. Na muthurio yo gwetwo Kionire na Jubilee itore mayanga ine tucoke uguo deputy president akiuga ni gutuhe oke tunyitane ithuothe tutonye nyumba imwe tuthie thutha wa muthurio witagwo Kalonzo niguo areke ndimwire anake ndagika imwe tu tondu ithue reke tutonye thiinie tumenye uria mekaga ona twatonya ri tumere riu ri thekio wi tuthie na mbere ni sawa mwathani amurathime. Tukaribishe mheshimiwa Jeremia Kioni. Tukaribisha Jeremia Kioni, tumukaribishe. DJ Karuba kamwe. Ni atige. Kuri hedi ya idhero. Turare na muthuri mukuru. Mama. Na araumagaririe ro uguo arathie ndwini aracoka ndari acoka. Arathie turamuonire manyithanite na Ruto. Na ndiramwira kuri hindi ya itheru naki ni kwibanga marebanga na kwibanga kwao ni gutuhatiriria miaka 40 ni muranyita koguo ri kengirie atu ote uguo niki niko sawa niko sawa kengirie kioguo ni ati ona ithuĩ nĩ twagĩrĩire kwĩba na mimi nawata kuambia kwetu tuona gĩkĩra thaburia kĩongo ndinaciĩkĩrĩra mwago na thĩna ũyũ nĩguo tuonete na twaga kwĩmenyerera tũingĩre haha na itherũ no tũgũtherũkio gũtirĩ ũndũ ũngĩrutwo areka ũtukũ na mũthenya ta ũrĩa wa mbere agũtũgayania kĩrĩma wa kerĩ ũrĩa agatũhota 2027 enja agũthiĩ nja nĩ ũrĩa tũkwĩbanga na nĩ kũrĩenda mũnyite nĩguo mũndũ rũtigatuĩke nĩ rwĩmbo tũraina o mũndũ athiĩ acokie meciria ahũre meciria. Umezipokea na tumekuja hapa kama marafiki wa Ngaruya Junior kusimama na yeye. Umetukaribisha. Hilo ni jambo muhimu limetuleta siku ya leo tusimame na rafiki wetu. Lakini vile tumekuja hapa na ndugu yetu Kalonzo Musyoka na hii team kueleza watu wa Murang'a na watu wa Mlima. Wiki 2 iliyopita tulikuwa kule Nyeri upande wa Kieni na tuliambia watu wa Mlima siku inakuja watu wamesema watakuja kuguza Mlima. Ninyi muliambia bora msifanye nini? Si muliwaambia? Wao wameguza Mlima. Leo tukija hapa tunasema yale tulisema Nyeri na Kalonzo. Huu Mlima uko na marafiki. Na sisi wakati tumeambia ndugu yetu Gachagua kule Nyeri wakikuja kuguza Mlima, kukuguza wewe, tutasimama na wewe. Leo tuko hapa pia kusema watu wa Mlima wakija kuguza huu Mlima, mujue muna marafiki kutoka Eastern hadi Western. Na sisi tuko hapa kama marafiki wenu. Tutatembea pamoja. Tuko pamoja. Na yale ambayo wamefanyia Bwana Gachagua, mimi nasema hivi, kiongozi ni mambo mawili that make a great leader. Kuwa na utu na utulivu na kufanya haki kwa kila mtu. Yale Bwana Ruto amefanyia kijana yenu Gachagua imeonyesha haki ya Mungu hana utu. Lakini si ninyi ndio wenye huyo kijana? Wanasema uchungu wa mwana ujuae ni nani?
Sasa nimesikia mwenyewe akiwaambia muyomererie, si ndio? Mungoje ombea Bwana Ruto chuma chake kimotoni. Sawa. Na leo tumekuja hapa na kiboko cha Bwana Ruto. Nataka waongeleshe, lakini kabla hajakuja nina rafiki mwingine hapa anaitwa Gavana Irungu Kang'ata. Nataka mwambie Bwana Kang'ata, yeye alikuwa rafiki wa Uhuru Kenyatta na aliandikia Uhuru barua akamwambia uchumi umeharibika, si nini imeharibika. Leo mkiona Bwana Irungu Kang'ata mwambie tunataka leo aandikie Zakayo barua. Ambie Bwana Zakayo, umepandisha ushuru, umetufinya, punda imechoka. Na tunasikia Bwana Zakayo tunataka kurudisha finance bill 2024. Tunasema shetani afanye nini? Hiyo pia Bwana Kang'ata weka kwa hiyo barua yako. Mwambie tena Bwana Kang'ata, ambie huyo Zakayo, tumesikia anapeana peremende kwa watu wa upinzani, ati waende wapande miti na yeye wakule peremende kule juu, wananchi tukiumia hapa chini. Mwenye njaa hamjui, mwenye shibe hamjui mwenye njaa bwana. Leo tunasema tukiwa Murang'a, wale mmepanda juu na Zakayo mnakula peremende ile ya Adani ya airport, ile ya Adani Ketraco, ile ya Adani ya SHA na SHIF, na watu wa Murang'a hata kupata matibabu ni shida. Tunawaambia aliyejuu mgoje wapi? Aliyejuu mgoje wapi? Bwana Kang'ata, ambia rafiki yako Zakayo, Wakenya wanamngoja chini, na hatumngoji tu, tunamngoja na power so. Asiposhuka tutafanya nini? Tutafanya nini? Tutafanya nini? La mwisho, Bwana Gavana Waititu amesema hapa, ninyi mlienda kuwinda mkiwa na Mwai wa Kibaki. Mwai wa Kibaki alienda kuwinda akiwa na Wamala kijana. Walifaulu hawakufaulu? Muhula wa pili Mwai Kibaki alienda kuwinda na Kalonzo Musyoka. Walifaulu hawakufaulu? Leo tuko hapa kuambia watu wa Murang'a na watu wa Mlima ya kwamba marafiki wenu bado wako. Wanasema gare hita Bwana modo na mudodiwe. Lakini pia Wakikuyu mnasema hivi, maji hufuata mkondo. Tukitoa Zakayo na hii muungano mpya inakuja mwaka huu mpya, tukiunda serikali mpya, tunataka tuambie watu wa Mlima, ruirishoke mukaro. Ruirishoke. Sasa nilete rafiki wa Mlima, kiboko cha William Ruto arap Zakayo, anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka.